ariko irangije Imana ireba umugabo wanjye yari afite akazi ariko ari umuntu ubyibushe asa neza tuvuye mu Rwanda urumva covid niyo yari yadufungiye hano umuntu mwaramureba w'umunya Kenya aramubwira ati se ukora akazi yego yakoraga akazi gasuzuguritse cyane aramubwira ati ukora akazi none se umuntu agwaye igishoro wakikorera ndamubwira ati nakora navuga ati none ubwo wakora nzaguha igishoro wikorere yo abifata nk'ibisanzwe nyine ko bitari seriye ariko nje nkakomeza gusenga nkarira ira saa 9 yaramfashije cyane nashukuru wa Kenya Kenya ni nchi naweza sema ni poa alafu ni nchi ya amani kwa sababu tunafanya kazi na wao tunafanya biashara na wao ndio wanatupromote hawana ubaguzi hiyo ndio kitu ya kwanza. Anyway wako na roho safi hata kama wewe kuna kitu mlikosana na neighbor ama mtu mwingine jua tu ni kawaida ya binafsi. Wa Kenya wako na roho safi na washukuru sana kwa yale wamenionyesha mimi ni watu ambao wanajua Mungu. Asanteni sana. Hai kwa Kenya shukrani. Mungu awabariki na endelea kubariki nchi ya Kenya. Sana sana mji mkuu unaitwa Nairobi. Karibuni. Karibuni. Karibuni tena Nairobi. Msikuwa na woga wote hapa nchi ya Afrika. Ariko mana we waraturenge ariko mana we waraturenge urumurengezi wacu ntizatinya namba turaryama twiziguye kuko tubera amaso uri mu ruhande rwacu ntizatinya namba uri mu ruhande rwacu ntituzatinya namba uturinda buri munsi ibitero bya satani mu ruhande rwacu ntituzatinya namba turaryama twiziguye kuko tubera amaso uri mu ruhande rwacu ntituzatinya namba uri mu ruhande rwacu ntituzatinya namba uturinda buri munsi ibitero bya satani urumurengezi wacu tuzatinya ushimwami we urumurengezi wacu ntituzatinya namba turaryama twiziguye kuko tubera amaso uri mu ruhande rwacu ntituzatinya namba uri mu ruhande rwanjye ntituzatinya namba cyubahiro ni cyawe mana utuyahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza cyubahiro ni cyawe mana utuyahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza gukomeza inzira y'umusaraba canke inzira y'agakiza canke yo gukiranuka canke gukorera Imana muri uyu muji wa Nairobi mu gihugu ca Kenya urabona byoroshe canke wogira inama ki abandi kuko abenshi maze guhura nabo ndavuga bene wacu abanyarwanda n'abarundi bageze hano barazima namaze kubona umuntu yazimye bijya bita abakizwa iriya bintu ngo yarazimye nta tuvuta tukimuriko barageze hano barivanga
baraguye. Ni irihe banga ufise ryatumye ukomeza gukizwa ahantu hagoye gukizwa? Kujya hano ndahita muri Egiputa, nk'uko Abisirayeli babaye muri Egiputa baye bamwe mu buzima bugoye ariko bakomera ku Mana yabo. Ni irihe banga ryo gukizwa muri uyu mujyi kugira ngo nabo bandi badukurikirana bumve ko bishoboka gukizwa muri Nairobi? Murakoze cyane. Ibanga dufite twebwe abizera ni irya mbere nuko Imana ishoboye byose. Mu by'ukuri gukizwa nta limit, nta ku ruhande rwanjye ubwo niko ndibivuge, ntago ari ngombwa ko uri Nairobi, uri muri Amerika, uri mu Rwanda. N'umutima w'umuntu kagakiza wahawe muri wowe. Hano Nairobi abantu barahagera, ni njya ntekereza iyo mbikoreye research njya mbona ari nko gushituka n'ubuzima bwa Nairobi, akavuga ati nintajya gukora abana ntibarya, nintajya gukora sinzagera kuri iki, sinzagera kuri iki. Ariko tukabura kwizera, ubwo niko ndibivuge, tukabura kwizera ko Imana ishoboye byose. Ko nubwo bavuga ngo hariho abantu bavuga ngo abapasiteri ngo barababwira ngo mujye gusenga, ngo gusenga wajya gusenga ngo gatoragura amafaranga. Imana ishoboye byose. Imana ishobora gutembesha amazi muri uru rutare hano tukanywa tugashira inyota. Ni Imana ishobora kugukorera ibyo udatekereza. Ibintu byose twabyigiramo bize, ariko ngiye ku ruhande rwanjye njya niyoroshya. Imana ishoboye byose. Ndabyibuka nkigera hano nakubiswe n'ubuzima, ntwisiyonda, ari umugabo wenyine ukora. Mu by'ukuri gukora hano Nairobi ugategereza ukwezi, ufite abana batoya bakeneye amata, bakeneye iki. Aho nabonye ukuboko kw'Imana bita bingumeza cyane, bituma numva ko Imana iracyakora, Imana iracyashoboye. Uko byagenda kose, situation yose waba ugezemo, Imana irakora. Nuko twe tugira kwizera guke, tugahangayika, tukitekereza, tukishakashakira, ariko ubundi Imana irakora ku muntu wayizeye, wayeretse ko nta kintu na kimwe ufite. Irakora. Nkajya nsenga ntwita ku kana, mfite n'utundi twindaye kana tugikeneye amata, dukeneye pampa, bitoroshe, ariko Imana igatembesha imigezi mu butayu, ikazana abantu, nkabona umuntu akoze iki, ndi mushasha, nta muryango naje nsanga hano ntaki, ariko nkabona Imana ikoresheje abantu. Mu by'ukuri ndabyibuka ko nari ngeze igihe cyo kubyara, nta n'agatambaro na kamwe mfite. Nkajya mvuga nari ku Mana, ndakwizeye wasezeranyije ko nazakorwa n'isoni. Ndavuga Mana yanjye uzabimfashemo, suzemere ko nseba. Ariko ijambo nari mpagazeho ni ryarindi yari yarambwiye nkiri iwacu, ikambwira ngo sinzigira ngukoza isoni. Ndasenga, ariko mu by'ukuri nyinegeze umwana w'umuntu kumva zashize. Ariko irangije Imana ireba umugabo wanjye yari afite akazi, ariko ari umuntu ubyibushe asa neza. Tuvuye mu Rwanda, urumva Covid niyo yari yadufungiye hano, asa neza. Umuntu umwe aramureba w'umunya Kenya, aramubwira ati se ukora akazi? Yego. Yakoraga akazi gasuzuguritse cyane, katameze neza. Aramubwira kandi asa neza, yambara neza. Aramubwira ati ukora akazi, none se umuntu agwaye igishoro wakikorera? Ndamubwira ati nakora. Aravuga ati none ubwo wakora nzaguha igishoro wikorere. Yo abifata nk'ibisanzwe nyine ko bitari seriye, ariko nje nkakomeza gusenga nkarira. Ira saa 9 yaramfashije cyane, nkasenga saa 9 nkabwira Imana ni Imana wavuze ko ntazakorwa n'isoni, none ngiye kubyara umwana, nafite n'agatambaro ko kumufatiramo, nafite n'agatenge. Ariko ngiye kubona mbona Imana ikoresheje uwo muntu nyine uko yabivuze, amuhereza 1,100 by'amanyakenya, ubwo ni muri miliyoni y'amanyarwanda. Araza yamuhaye uyu munsi, ejo njya kubyara. Nukuvuga ngo igihe nari ndi kubise, nicyo gihe nagiye kugura imyenda y'umwana. Nabwiye umugabo ninde kwiyumva, reka tugende kwiduka ngewe nigurira imyenda. Urumva rero Imana yakoze ibitangaza, nta kintu nari mfite, nta n'iki, ariko umuntu aduhereza 1,100 by'umuntu. Aravuga ati ntuzanyishyure, nawe uzafashe uzahura nawe atameze neza. Nukuvuga ngo rero twizeye Imana ibintu byose birashoboka. Ntiduhangayika abantu bari hano, nabwa ukomeza akakiza kawe kamwe Imana yaguhaye, ukomere kandi wizere, nta kintu na kimwe kidashoboka. Imana igikora. Uvuze ko umunyakenya yabatabaye, nabyita Imana yanyuzemo. Turangiza, ufite
bafite ubuhamya burebure kandi bushobora gukomeza abamama, bushobora gukomeza abapapa, bushobora gukomeza imisore n'inkumi bitaraza muri iki gihugu, abandi bateganya kuzaza. Nabyo tuzabiganira mu kiganiro gikurikira, ariko reka ture ngo akanya gatoya ushimire ababene gihugu abanyakenya. Hari cyiza bakoze mu buzima, kandi aba ntabwo twabashimira mu Kinyarwanda cyangwa mu Kirundi. Ebu nataka ushukuru wenye citizens wa Kenya. Kuna Wakenya wamejaribu kusaidia mambo hii wala ile ndani ya boma yako, vile umetushuhudia kwa kilugha ya kwenu, ukasema kuna Mkenya ametokezea pale na Mungu amemtumia na kasapoti ili boma yako wala bwana yako aanze kuuza wala kufanya biashara kama kawaida. Kama huyu especially unaweza mwambia kitu gani? Ni shukrani tu. Unajua Kenya wametupokea vizuri hapa nchini Kenya. Lazima tupate ile neno tu moja tu ya kuambia, si ni kweli? Karibu. Kitu ya kwanza nashukuru wa Kenya. Kenya ni nchi naweza sema ni poa, alafu ni nchi ya amani, kwa sababu tunafanya kazi na wao, tunafanya biashara na wao ndio wanatupromote, hawana ubaguzi. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Anyway, wako na roho safi. Hata wacha niseme wako na roho safi. Nashukuru, anakusaidia kama angali chochote. Alafu pia kitu yenye naweza tangazia hata watu wa home wa Kenya wanajua Mungu. Kweli kabisa. Wanajua Mungu na wanajua kusaidia ni matunda inakurudia we mwenyewe. Si ati anakusupport imurudie, ati aonyeshanye, hapana. Ni watu wanajua Mungu na wanajua kutenda mema. Hiyo ni kitu niligundua nikaona kwa Wakenya. By the way, ni watu wazuri. Naweza sema asante sana, asanteni sana kwa Wakenya. Juu mmetuonyesha upendo, hata kama sisi ni foreigner, nimeona muna upendo excess. Hata kama wewe kuna kitu mlikosana na neighbor ama mtu mwingine, jua tu ni kawaida ya binafsi. Wakenya wako na roho safi. Na washukuru sana kwa yale wamenionyesha mimi, ni watu ambao wanajua Mungu. Asanteni sana. Hai kwa Kenya, shukrani. Mungu awabariki na endelea kubariki nchi ya Kenya. Sana sana mji mkuu unaitwa Nairobi. Karibuni. Karibuni. Karibuni tena Nairobi. Msikuwa na oga yote hapa, nchi ya Afrika. We are Africans. Ni nchi yenye unaweza kuta kuna amani, ile amani hujawahi experience mahali pengine. Na Mungu awabariki. So turarangije inshuti za Lana Great TV. Murakoze cyane, mukomeze kutwandikira muri comment. Subscribers please, mukomeze gusubscribinga batarasubscribinga, kugira ngo ibiganiro turiko turakora n'imbaraga nyinshi kugira ngo ibyiza bishoboka byose bibagereho. Ufite ikibazo baza, ufise ubuhamya twandikire. Hajya hasi hariho nimero iri kuri WhatsApp, byose uzotubona mu buryo bwihuse. Imana iduhana umugisha. Asante, bye bye.